akagwe ko kuhonga umwana karetera abatora batwara biragira mu ngaro bacekereza ibintu byanya kutekatekwaho ebi byabo mu cyaro cya Nyaruhanda ward ya Kikondo kabujegera town council umur district ya Kitagwenda katibire hamwe twatangane sagama zibire zifugira bisika ababona bakwata ho kugira ngo barebe gine sagama nanga der sagama babirana bacekinga bareba gine sagama abagira mbataha omunsi yo mukozi Fasti basangiremwe baf ebirero meshagama eje berime byenda ninjira emyenda ejo niyo bitiso mwana heze sagama tukabataracha umweshongozi w'ebyedini Levi amara kutunga orugumanywa nka DJ Levi Nyamagoya kandi kansara w'abarema har district obwa hato ry'inyuma y'imitehimbwa na junanwo go kuhonga umwana wa mukuru we nako mbazo kuburikachi esagamejo babitwara ibyenda n'ikindi kintu cy'umwe sagama songane sagama umbafu harimo cyenda harimo namezi atpolisi bitwara atpolisi ikomuzamu ni kurugwayo tinkamanye bya polisi ibikora ki ibyigirimo umwana uhonjurwe yamanywa Katrina Aino mugisha ow'emyaka 4 kandi ugu ashangirwa nagirwa mu cyaro mu irisizo irya DJ Levi abasazarata nka bitacweshyiraho ataha nyuma tugumizamu tumugambira amazuma twakukirenga ninyo nyine mwegambirire kandi ndakamusaba mugihe twarayo baretse akora nakisima musaba no kunceneza cyfubiro karabino wacukozere ari kutekatekwaho bwa hati ari nyuma y'imitehimbwa aha polisi ya Kitagwenda bita batura bizire kutwara biragira mu ngaro bacekereze ntokeze enju na 15 zisirwe na nebindi binji ni wakoze cyintu kunyitira umwana wanje wo bamweta ari mu statue abaye n'imyaka nayo konka yo musabire hatongera kuzamu corruption n'izindi amakuru agatungwa nugoreka ngo umwana tuwe wo kubanza wenka kandi na munyanya amazira mezi ko mabuzire aho bari kutekateka ngo nawe namanyoborare bwe bagira tumwana wo kubanza akagabwa yabuzire ntati yabazire be batungenu babona mwenye namwete ko mu kishano cyo muzirogu ayaburiwe umwana we mweno guyashanga afire tiyamanya yafata ko mukaza yakira kashesha kazaro mwana nabaye no busasi bwinshi ubwo wena okozire ekikorwa oba ni honorable Levi oku kiri kutekatekwa ninga bandi wena okikozire ashemere kubara buzibwa ebiragiro bishemere kora umurimo gwabyo umubiri gw'umwana gwazikwira izuba kandi umukuru wa polisi abwa Kitagwenda yahamya makuraga. At around 8:30, the body was found in Nyakagezi stream, the nearby farm, with a deep cut on its neck. After seeing the body, we managed to get our canine, our dog, that help us to track those things. Amakuru agagasha kwa Timothy Mushabe umuri Kitagwenda.